aba Swift Initiatives Limited n'abacangwa boreka imbakuretere mworeko aho muri burenge rwizoba za mbaza kwa bine mworeko umucayika cika kutandukanye birabiro na mukaga byo kwa abari na mushanju byo kwa mukaga mpaka mukaga byo kwa mushanju hati yo baronde obegite simuzabu ziriya screen ozigita gitaho obatero yegita mwerekogu odirect watwara oporika wanogamba aha budget mujurizi nishika ngo ijo president wihangara kugamba akagira ngo na mugongo esente zuru gukora habya na mugongo it is pa year, it is a new kind of celebration. So he was like, is this sentence rukoze sebwaho mwabokuza kurundana mukaza kurondo kumukazo mu mabanja mukaza mu machache mukazo bakatremera mito batane echa bitano chikasya obukadamu kwani ndamba I mean bakoresa hariya echa bitano mukikorete echa bitano mujuriza hati bobwaye kwatarana bobogire yo omukushaba utayeche nkumyezi echenkumita not izo zirahikarya to be sincere. So he was like nibursya rero hatabahereza no babo kutiga kibo no mbaba takuchenda by the way nkanoza kushanga batino alternative. So he was like is a sentence akuztom budget tumanya ngo umwaka ntontshoza sentence ziti ezukushohora zirukuza aha gukora aha Uganda Matters Day. Then tugaruka tureba ahabwaterana akasenta kakuza art creatives naho bakajangwa abo nabo bato mu budget umwaka gwaguma gwahika nabo bagira kaba ko batunga bagere baze kupushinga industry yabo kubasa kugira ngo bagire hibagariza. So at least ni manyangu ebya at least byongirwemo. Yes, namazima president akakoraje isi charite na mugongweji ariho reason zabo ashishamiye kugiteka mesende kakura ekabaje when ekashana ngo kuba kujihurira hero. The reason why Uganda has been visited by three popes ugankaga na mwenda papa okubanza chendanisha papa wa kabiri 2015 papa wa kashatu ba papa bari tomnunga hikintu cy'abajure zaba baferire dini. So it is one single shikora Ugandans y'umutano. Yes, haza match packaging aje njibasa kube cyo burambuze ata abantu baragakuriye mbaje kunka abantu baferire dini kumwaka 18 riyari no mabaka fagati ya 1895 na 1895 jemyaka ibiri ato omuntu shangana ndakuja kureba onashobo bwire people died for Christianity nke. Now Uganda yayetebekanisije if well positioned nebasa kutebekanisije kintu cyo burambuze haza cyanje bekintu cyo burambuze ushemeye kukitamuvari kugira ngo umuntu yiza yo murambuze areba bunchi yashashore sente wakireba. So echecho ni nchikirize cya kabiri no kwenda okugira ngo umuntu ayangwirwa ho mukucanga na enjoying. But you can imagine to abantu tego guma nshonda busende butini abo ko batine kibugarukira kuyo. My worry is that religion here also emanyirire kushabiriza tinkwamya ngo babaza kugira ngo ati obeno shabaka twijo keki umwe twazitahunze rero ngo ribere na shabata ngazinge mukona average ngumera tinkumanya I don't know konka the government has a good proposal kine cyo agamba okutese ente creatives no reba charity ibintu by'ibintu atebiriyo by'employing abantu hashi wotatire mesente ati charity kuyatwire music ye tayebizizeho tabizeheka tashomisa abana tahire mshoro. It means it is employing her okujongera mesente if you can nikiza kuretera abantu bingi baje consuming music ejo na yaba consuming because it is making them busy, it is employing them and it is hitting their hearts. Ngo wareba art ukateka ngo bariyo you know. Senyo Mojidion, good morning sir. We mnonga Vincent mujuri zina charge good morning amazira ngo kuwagama ni Senyo mo Gideon turinkaiti ya murembo rambara akashonshoroche no murimo gwanje no manka cyo TV West tukayeza tukashara mukuguma tubahereza na mnonga okweriwa muzira ariyo kunyonja kukigambe cyo kweriwa muzire ariyokwe okutunjira umwana wawe echo kukora erizo batyo murembo rambara rwagati ejinika koba lane wano umwanyo ogutu opposite na kashino hadwe wano kwato muhando guno bano shuma Bishop Stewart na ebichoke byerire abachiri omwanyo kutwatayiro owa boda abantu binjira barebo murimo go kuvuga pichi banga kugucenga konki omure wa TVS erizoba nyina taiso omwami Moses
wahezamo emyaka omurimo ogwo arinje kutuganira omurimo gwo kuvuga piki nugo guha natasi hata atunje mbirungi ki na murongi wariyo kakubasa kugaya nk'abantu nkaba mwongere kwega achwa n'umurimo ogwo ntakusibize kanya kire mwa Moses to Live TV West iwo muzira ariyokwe niwo ndiza abasa kubana areba umurimo ogwo kagaya arinje kutugamba umurimo ogwo we nagureba ata Moses to Live TV West tugamye amazina gawe genyine umurimo gukezembwire ki na munonga ogwari natureba TV West amazina ninye Moses byarhanga abinyo bakumanyanga muganda kandi abinja betano machaka bamanya tamuhima okay umurimo ogwo ngumaziremu imyaka 10 no kusobamo okay abantu abinje boda boda twakugire bankeshe ntikikuru konka boda boda kabo umurimo nagwe ninko umurimo gwihanga tungutahizana government okay ahabwe nsonga kutwantu vuga boda bodeje tusomesa abana bitu kandi turisaba akazi bitu tuyina abakazi nitwe tuyina maka okukumbyaro konka binje kwa kwamba tureba ngomba twita abana ba boda boda twakira abana ba boda boda turya bashija akatuyina butukureberera edakike hatinye no mwana wanje aheze senior 4 ndizo na wari yo naje garakamu kandi nini ndeberera abantu banje nubareba je niyanye kunkurwaranyira gurra umukazi wanje managurra je nato twaza mukoro batwita mukoro nkiwe Gideon ukatwita mukoro ni wature no wasa twita ngaba kansa ninga bahara DC aho kantu turi tukurungi okay nturiya ntunywa akatamika tukagarre nyuma tukagaruka umurimo gwo mutyana ndaguzamo agutandika ati umurimo ko kwano ndaguzamo arhunga babasigaza abataba kuba bataka basize kugira ngo nabasagura boda boda ka boda boda gira higuru ateda kikeje ya har miliyoni mukaga ne mtwari 10 ko kubota kuzabasa arhe bitongore ibitaro mwenda bumwe arho tugende arho farasi arho bitongore wabigamba ibitongore nkamukaga buru ko kuzaye wateka miliyoni emwe babasa kwereza piki burusando reba ngo nomwana yanzuro mutwaro gumwe na 10 ninga se mutwaro mushanzu mpaka epicho giherezeyo omyaka 2 epichezebe yawo niwo basa kwetunguraho kandi ko kubanoye basa no gura kashi konko bwiro bwinja abantu kashi mbaba batajini mwene ko kuza hariya baje kuhereza mwana ujanzura emyaka 2 okumana osasore mutwaro musanzu na 10 mutwaro musanzu ne 13 mpaka ho ruko gihereza niwo yetungura idakikeje abana tubacira do police mutawuno okay kurge bitongore byise naza ombitongore natunga boda boda natunga sente nataruka kushashireza sente okutasya tugamba okutasya okutasya buri izobe je picheje ko kuboje inireje wotazi kwasire kube sente akaba buri izo no kuri mutware 3 mutware 2 necweka mutware 2 oburi yasarana eje pichito kaje kwata kurgo mukasheshe ukahiko mwabazyo otaka kozire mutware 2 aho no ini kisarani chechu okay mwena kasente no bokile watase mutware 3 ukari aho mutwaro no bike mutware 2 buru horo mustu buru mwezi eje pichise ngane kutayize mutwaro nkaga ni unono sanka ba master bakusomesa munispo Vincent muzozo msha wa muhora no bano shana ba master bakushomisa nkai munispo ebyo nebigambo be akashonsho cyo n'umurimo gwanje turi nkai tyo murembo rwambara tune Moses of numuji wa boda boda aho omurembo rwambara ntureta abantu abonje kutubangura wagamba nazo mutongore natunga piki hatiya oburemezi nakuzo mu murimo ogwo oburemezi nashanga bo oburemezo burumwumu no kugira ngo kufuna ba customers harimo ba customers bakaranta kwantufuna arabakwa bari yabashuma akimara kusenka mutabuna kusenka supermarket yaje atkangire bina leta yo ati nyamsayi mutware tukutura ko mukanzu kuherezeyo akimara kuko supermarket wama kumuhe mutware sato muri inzire akwasanka kavere usanga hatine churumu akikaburrayo ubona bo nguburemezi ubutwantufuna afuna mwa wabashumumu abakwa batangiye kwekora nko mukazi yo mushija ureba gentleman yo yiza resire bintu kumbe perfect akibo kwasa hariya atuzasa market njirebe naguraho atwama ntware nkaboma akima komsa market mudacika nki 15 agaruka atuntware zinga tukanama kutware umutwaro gumwe atemwe hatuwani ndamu ukampereze mutware satinko mukangaza kwerayo ukibuzine itwaba bana tatuzina akabana kasha ukima kuzumuhereza akikomsa market akikaya atorayo aburayo ubu nawe ngoboremezi ubu tugende tusanga umboda boda umumu akamba amajanga babarabara n'abashuma kongana n'abantu ababutosa nabo n'abashuma okay obo turukija kukendera omuzira aliyokwe muhereze ebikwato umurimo gunago ngwenda mo kushoma ngwenda mu kiwaza gutandika umurimo go tukikwetaka kugira ngo ubashomere munonga ikikuru no kureba ngo wamanya aho rukuza umuntu yagamba ati ninza aha kandi wamusyaho abo ruzungo mu mbaro umuntu bake bake musi nyunkanye kantasomye kandi ninkwasaganya n'abazungu ningamba nabo ikikuru yangamba ati ninza ubwo rwose nimba nahamanyire kandi umusyaho mpaka sente kanje musi kwetaka kugira ngo usome munonga ekirenge serize wabo maze senior 4 notana oboze cyamusanzu notanka boda boda watasomere no vuga boda boda yo akasente kawon kankata
okay obahabuzi bokereza ubwo muzira ari na television nare ogwo we nagayo umurimo uko obuhabuzi bwo kwereza abazire kikwetaga kugira ngo aze kwekarakarisa munonga amwana kugira ngo asome aheze atungeza university kandi ndeba bita za diploma bine university bariya nyunkanye tanasomera cyo kubanza ni kuri mutwaro yanjye sata hata unsome wasome university na wunyine na wa boda boda na una atasi mutwaro sata so kwa futa sankaga na nyinta sankaga ikikuru no kubona no kumanya spend cha yakasenta ka ukubona ukabika no kabalancing okutameche baro ukareba ngo tuwarira munonga kandi tuwanywa marwa ubwiro bunyamarwa ngo gakukira kumara akasento kasanga ngo boda boda tekutase konka wo tari muri yebyo akasenta no katase ari abantu bakureba icyo wabagambira cyamere tukusibona abareni bandeba na nimbara musyaho nitekateka ngo muri mugwa boda boda mureke kugaya munonga boda boda nene etase ina kasente karungi ahabo kwa boda boda no kitanke ine miliyoni 5 utasa kasente ka ukarungi tekara kagwa kugira ngo yahwaho wonke duka no gitansa miliyoni 20 usa kugira mu oto myaka nkebiro sanga harumwe box ninga ndo tutatwa raise kunga boda boda yanye ninjikarakata mpaka myaka 10 nguma hwa tingine hinkugwa kugira ngo ningwana kachichiko no kwata miliyoni 1 mtwara 20 za stage nkakora mpaka ndemiruko ari bya stage iya ntuni bya stage akwa ari umuzira kwenda kureta umwana iyo mwana kuza kumureta stage ngoko kore waza kuhinga ukabanza kurefika no muhini mwene uko kuza kuiza aha stage aho bashayimana ba boda boda araba information nkito abariyano bagamba bari nintwari hureri no banzo leta miliyoni 1 mtwara 20 miliyoni 1 mtwara nesitweka kurijira stage yuwazaho akatuzo kuinganisa bei ko kumara kuheze echo umwana tanka boda boda ba maheduke tarijira itarugwa bwenu watunga pichiyo katunga na miliyoni 1 necweka noba waheza buri kimwe cyona no wacimara baransinga ahasigara no kora abana bawe oswera ukoreka yawe ni ugura kavuzo kateko muka ugura ubuko kunkobo ugumana usubura nebindi kumasanga boda boda ngutokwe no ya mentasi ugumana uteko kunoteko ibintu yona gumana bukora no mbuteka burungi wasigara uriho nasigara no sibyarahanga omwinjo bakweta nkamuganda naninda musi aho mucyara wanje katsabe judusi bakweta narongwe dakike cyatanye nkambatsizi neri yakashatu ndamusi Jeffrey mwana wanje mukuru wanje wabureje yaho ndamusi aho bero no makonko ndamusi ho sahuro mwena nabara musembre ko kugira ngo tuvuga boda boda mutiyo tubona kumbe tuyo twetahiza umakagitu ndio twilisonga nemwe ogwe ni Moses byarahanga omulimo no gwa boda boda are bintu binayigaha tankana kache okurempora mpora tingumanya iwe wayigachi okwezi umushana atasa emitwaro nkaga arire anywire abana bashomere that means izo savings iwe ecyo rukora no bikakiri kwingana ki nasiganise nyumo Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio Vincent mugumize mu meshi yabare mnonga senyumo Gideon byarahanga Moses Muganda Muhima okay challenge wari abuncha bashija abamasa mukubeta abana babuda mukamdi yariki nangwa ko gamba abana kibacha decent babyete byana bya boda. That's bad. They transport us. Ndiyo ni ngoreka umushijo gunachigamba yabahira hamutuma abo kuba amazina go baba batize itiza zifu tibine maka tibine bana tibine bakazi azifu tibine vunanizi bo buri yaho ninjira ngo eje nshonga ebasa kwa yaresiro kugira ngo obwira bwinzi wabashanga berundi no mwanya gumwe ukarabo hori nko mukazi ningori nko mshisha woine kamame wawe ne bigambe bakukora saho uraje twonke ibyo byana wawe uragamba kucija utwonke ibyo byana then bakusiya rero bagira kimwe norabyabe byana samwe yasamhawo konka hati omurimo gwawe bizirene bagorongosa bizirene betekatekaho bijane beyegesa bagira ebibina ngini byabakorera kimwe responsible then baye kwato mecwe nemitwarize so eryizi nariyo niricendera icyo kugira ngo babeta abana ba boda boda kiriyo nicwaho nishabango muhumure abo kuba character ne yabene leta abahinda babeserecho konka mbwe hati kuba kimanyire umurimo gwabo hina barimo mbagushisha hata basharamba gumambe koraho nebetereza and they are now doing better. We thank you very much boda boda. Ahimutari really hati no mangu abamwetu inama moto komuka konka you just jump on a boda boda bo kugira ngo nabakora usya
bineza panya zabo kugisimbura naho hatoraka kushikaho rukuza kuza kubanza kura motoka kucebera mizi rero kutamuka rya kananga kuza kucebera oiro rero izile ni cheaper kandi umurimo kumwizana mu gutebekana sa we really appreciate mbwenu yebare byarahanga muhima muganda kingo ko ariyo mba kubalansinga hagati yaho konka we bari kugambirira abantu ba boda kandi wa boda niwo muntu atakaburwamo kenyero twate kurgeriza wa mujuruzi kasha abantu bakajangwa abo bakabayi bakabaka namakaba agatwara okowe nayine muburizo ati no ine mu kigwerereza mu cyakiriye kigwerereza kigurukano hati bakajangwa ndi haya sana abantu bakuburwamo kwenyine koze abashabazi nangwa tuyabaye ngo wabora naye korira abantu bonga turetereye nku ererere zabucha ondetere kilo zenyama kana ine atenda gurade na mujana neza bisho bakubagire nko kwibiri nungi ozindetero muka bamana kuzironda akuretereje yenyine abo kuri manya wagwa wa boda reliable you not understand abo ncho muntu nagamba ko boda we bari muno now ekindi kwenda kubasaba Moses Byaruhanga muhima muganda na timu yawe hadi mugeze himo mwenka mwerwansema abantu ab'imicumbi abarenu ba tainting ichan cyanyu black harimo abo bariyeno bakora acheza kutwara amutwaro akasimbura ubwo nari umushuma barimo harimo abo abakirukuza stage batakuhoza batakunaba bariya harimo abo bari kufutafutana na shana kembuze ryo bugando bakirumu harimo abo abakirukona ivinga n'abashumu shanga tukibagitwara konka specifically kirimo umuntu wanyu wo mu stage aramusigazo resire pikinsya mbwenu hatku mukaza kurwana sebe byawamo mazumara twine shonga hacha ba boda idontu kimwe harimo graduates abana bashomire harimo abantu bo journalism bamwe in associations zirmesende who can despise boda bishwe nanka turgo iwa ndakubetegereza je nangwa tutajire na naha bintu bibe bindi yirehembaga naki hije hagire nko muntu omwe hari owaferwa area unity bakaba bazubukare area unity so ekinda kimwe ndakubasaba bareke kubakozesa hatu bakibakozesa murebeka muri chip omuntu aiza aza stage yanyu abazanda onkato mbwire bwo bururu rero mwena muhene tukenyuma mwene mukibana mutere frembe zanyu no mutere ngomba kiki hato muntu abareba oshoti niyo revo yanyu mwene bintu ebyo kasita mwina bebembezi murondo kumuratebeka nse mwaza kore kintu kiruje muki hato muntu natangiye kubazanza because cyo banza muri bingi you are a very big industry boda and employing it's one of the biggest employers in the country so omurito harota kakosaga boda kante baka boda kushanga nganyongo mwizana mambode inkwankorise mweni boda kwe ngati nabwe bajiho life katugumira ngati mubi yabetaro tkancheresta ibishubi yabetaro nangwa au things wakari gari na ikere boda kungati gari yo kumwaye mikakatembe jirita norgaho asindika deno mushanga biri nasindika ntubantu tuyambaki sani njamwa guro kuguriyo murimo oguru kubasa kubaho gukabisa habantu kandi ukabatebekanisa ninyenda kumanyisa ngo kumujuruzi yagamba mbo bacire employment eri kukira yaho mwihanga kandi nakumanyisa ngo tabakuburwamo at least habe harimo cyitanu konka umuntu nagira ati zaza kubaza shamukaga naryo mitware 3 emitware 2 nangwa ari mukereje netano na Jesia so bwaza kurenga what happens so bari mnonga iwe owachicenga mwana basa qualifications zininjangu tuziri impango izo kutahum ya qualifications za boda n'imico n'imitware ze yes however ngazire ngo umuntu nabo yagize amashomire nakoraje why because tukumanza ngo za kutwara bururimi rwawe rwonka arabora sange na client konga ubunda takucenga ururimi rwawe ubunda kutera jati pick for me this from the supermarket there at the high street hati washanga mutakwatagana no mwo kuruzanawe wamuhabira umurimo yawe nangwa no kushoma tukuriya harurimi rwonka konka no hweza oyetegereza ocwamu umanyo ko kucwamu enshonga ushanganiza kwanguhira webare iwe cyari nitwe ahabwa program ije asisemuka mbwenu twaza kwitaho kacerisho kace tsakuba ntugaruka aha ukongera kuhereza kandi namnonge mpapura z'amakuru then nabwa nyuma
abantu bamutukuretera nana abashubuzi abine by'urukwenda kandi otabyo takumaho biri byo natubikuretera tubikutero mesho omanyaho kutandikira katumura habwa hati tuja kubantu garuka n'empapura z'amakuru. Mutakaferwa kasike niyo mirakongere Abap Hotel Rubare ebiri 14 byo kwa Mukagoku tarikana shayi kumizo mwabazyo abeshongozi nyamwingi abarimu Chosen Becky na Chosen Blood eno kapyata gwetsulo nywere yansakate migone ngweri hey abantu banga balungi mwenna aberubale nze Chosen Becky mbayite nakuza mwezi nga 14 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera omukasiki cake ni hero cha Radio West ngenda bakuba muziki mwije tubereho nimbarinda nimbakunda 14 omwezi ogw'omukaaga akasiki cake ni hero cha Radio West. Hey! Chosen Blood Kuliao akasiki kechi ni hero cha Radio West. CJ Champion, Kid Master, Rank Vibes, Man Roast, Vin Vado, The Giants Band, ba DJ bamani na ba MC bamani nabana bine vibe ni baba baruho nabahereza ba Radio West bona oktamu nshinjo mutwaro ojetere pate mpaka last okubukinga nebikushiraho tera note mushanzo 82 note mukaga ikubuna mushanzo nshanzo na munana. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Okwaya hayanire ntebe y'ubwa meya bwambarara kuri ni kosya TV West yakuretera kiganire cye butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twigiteho ubwo bari kutumurikira enteka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe kiganire cye okure enteka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarono mwebembezi orakuretera ntunguka ekiganire cye nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flex Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro. Okwa Mukagoku nitwisha kuba ntushaguze kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizo w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinji bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka Muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro. Shemeza magara uri kurabira aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemeza kasheshi aha TV West.
nitwegiteho aha programu yareba hindujere ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera nabaza kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations zezinaranye ukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kunza. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Ebyinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Impapuro z'amakuru nizo twatungire kandi tuzine omungaro nozireba hazijo the new vision na bukede nizo twina hazarimo amakuru mingi muntu we kawayitegereza the new vision na hayo ningareba budget ni inkuru mnonga ahandi na bukede na egine hazambiza kubanza na bukede bukede ina makuru mahango mingi maringwa na mnonga ndani bajante bipapura biyimirizidwa imanye abantu batandika kushoberwa kacho muntu agumunja kandi hatanashobora aza kushoza imitwara 5 nkagashanje ipapura bya haruguto wagumunja nabatakira so government ipapura bino ebiyimiriza aba taxi basose kuri amatereke n'aba company ebirimu jene company ebetirehe byona then akazito aba boda ne ba dereva ke batadewo kugira ngo bunde mbere ka ba reversed somehow biriyaha kandi mbajante na minister Katumba Wamara anka minister wa works and transport arazekidako so ninyenda ngo hatosha muri papura rwa bukeda kasheshaka no ija kureba hati ni kihe kiri nikurataho papura bye byaraza abantu kubi kandi umuntu abenaza kushora shanga ine papura ngamushanju aryo mitwaro nkanshanju yo kushashurizo kandi obwe yanaza nkahantu samwe atagire nakora ya mwene birabe kushobera so mbakoreka oku bachemerize kana minister wa works na transport icharugamba ekirije kuba nikurataho Minister ayanjula rero budget ya 2025-2026 biriyaha abiyati nkwenda ngo ubure kubimanya jurize yaje tugambire ngo ishaye namba gishoma mbweno inda minister unaza kuba najanjura popo
ebyabadde mutabamiruka wa nup awo nimango lyo kibinecho ningano ndakukope vireyo urupapura nduru rwabikoretera utakabura okubishoma then ahandi ambajanti busika akabuga kafe akulakulanye rwa kisawe cya motoka za mpaka indana hwaha tweke mwembe korabo kugira ngo hine buhereze uko buri around so ako nukwe kagenzere katyo pass PLE kaburerwa kana okutine kuba bakuteramu tinkwedo mwana agome enyuma y'abandi RCC wanakawa alagida ababoda bodo kwewandisa biryaha nabyo no basakutahoza basakutaho bayrozo koko aho kubori kugira ngo base controlling aje ecweka cyawe then nabandi bondi bakija bashomeraho so aba nuko batwarize batyo RCC wanakawa we aragire ngo aba boda boda behanditse batongoza enkora yo kurwanyisa obufere nabyo ni ndaba bitahwaha asiko obulamu engeri y'infection jeziva ko bugumba amakuru na ugaryoma infection zezi nimbe munonga no jira hati na nyencha kare na bwashesha ateta hambe cweka byawe bishimekwa nibizara atoshanga ya leta yo obugumba so biryaha bozi yizo kufuna pressa ngori rubuto joy clamp manyi zirakirero byona biryaha uko kubasa okubizebera okutahirira wabo ryo mbwire obo nkomucara okuba oyinenda nindamba janti bana byamizanyo byebesunga mu budget aba ina byebesunga biriwo bano then vipers nti yesibye kunya nabyo tinkwendo biferwe then ahandi majanti lwachi abangereza bavumirira tushal indana wahaba babagambaho then ahandi nabakoreka ngo utakayebwa ngo muharimo pass PLE umwana wawe wa primary 6 na primary 7 nangwa na wa P5 nibo basakutanika kwegesamu abo kuboko ntaho riyo no kununtikira urupapura rwa bukede no rwashiringira kumizonka kandi rutunga wa agent wa vision group hamaduka abagaguza za umusupermarket za harya bakuzitunda hankuto then obase okutunga urupapuro ru nashiringira ukomeye kandi abarutusyaho n'aba green top schools bine pre-primary hamwe na primary hariya harumaya wano gendera sanji aruguto rwa Masaka Kampala mbashomesa jo mwana wawe aharengorwe urustandikiraho Bajangu Foundation is the key is the future actually ahabo kuba umwana yazira musinje mbi then okwagata natine cyari kumanyisa namuhera targa matine cyari chango bweno mwana mutware ahishomereryo area green top pre primary and primary no ishakwa no tungo musinja munonje munonga ebyo kuriya n'abarisaje abana bitu environment yibakutura muneje yitweta green umwana na yisya umwisiyo murunji abura kurware ndwara zitine mutwe n'amaguru kandi abashomesa ba standard actually international tubakumaragaro yora ba muhanda abora umutabano wa hereze sinya 6 josho mese no nibakira abana abo abashomesa barunji no bari kushomesa abana bitu kandi umwana womba mukuza omuntaranto mkwate sports na music dance and drama tubakubasa kumwesiza then twahika habya academics hataho nibacwenko korwara abona ba green top schools pre-primary hamwe na primary hariyo murmaya Nanziga Masaka Kampala road enamba zabo reza screen na kweshengereza zukopore hotel you try your luck batere hati no ijakwa no hebwa direction okoine kwa no basakwe gitayisho mereri umwana wakatungo bwegese oburi clear katureba urupapuro rwa the new vision. Yes, turukuzo mu rupapuro rwa the new vision of course ibwanyuma ya charite okwegeka bukede nego rasingira 10 twinece bakweta National Science Week ijineza kwa negendo misho umurukororo Independence Grounds oguno mushomo kuza kuba ebiro 15 kusya 20 from 15 to 20 years okwezo kwenyino kwa mukaga no moreko gwe bya science haze bukorirwa mu Uganda ebyonjirwaho mutindo ekiba bakweta value addition ekino nyote kintu kikuru munonga ushanga Uganda ntwekorera ibintu byitu then tubihiro mbite bya burijo mwendo turabizo mu kuyiya no bakugira ngo cyo rakore ija munonga
oyerebere kandi oyongere kwegana no kumanya ebiri kuza kubaho omisho nane okutere ekishani eky'oku omisho hashemeye kuba ntashaba we can't have a better future without innovations now. So iyo innovations niyo kurugama ebintu bingi munonga ebi n'ebintu ebiri kukorwa kandi bikaza mu katare ka Uganda kandi nibikorwa birigiro mu bintu bya Uganda from our own laboratories to the market. So oria nakora ekintu agaruka kitwara mu katare so n'ekintu cyango cy'omutano munonga ogwo n'omushomo gwotashemeye kuferwa yuweno ryokwenda kumanya kandi no kwenda painting ekishani ogwo Uganda shemeye kwa neshombwire bw'omisho ebyo nebitukwegomba ebitukurota ebitukuteekateka nibibasa kukorwaha so nabwo ekyo yuweno turoine n'ekiroto ky'ekikeekyo izamushomo okuruga 2015 kusiya 20 aho Kororo independent grounds kandi mwambi bintu by'amani kuza kuba biri umuntu haza kuba harimo umworeko gw'abashuza bukurenga 5 barukworeka ibintu bibakozire bakongeraho umutindo ebiryaha nangwana n'ubuhereza butari umwe na bumwe mu Uganda then abaganizi bakuru na n'enshonga zone zibarabe nibagambaho nabyo biza kuba nibirebeka biryaho kandi oza no kutunga omugisha ngo kubwana bitwakweta young inventors abantu batema ngonto abine bibahangireho abine bibakozire kandi bariyo nabo babyoreka nibabishobora kandi orebe science okwera kubasa kozesibwa ku hindrance yitweji na namagara gito kutahamno kwabusha tubarashaba sente so entrance is absolutely free ejo kimanyo takaferwa National Science Week ejyona nesabiti yo koreka ebirigiro mu kozesa amagezi gabanya Uganda kandi bari kubyekorera bo benyini nyenda kugambira ngo obwahati noza kumanya technology hamwe n'icyo bakwita innovation nibyo biri kutwara ensomisho so jezaho orebeke ngo wayatendinga omushomogo uyo tinturanye n'ekiroto eki kandi mbweni ni cheki ekimbazize gukora okworeka ekintu nikimanya New vision n'enkumi 2 neshet first page denji wajireba headline young government suspends express files angu ni EPS mawe ati ezisente zekira abantu nibagamba kuba batandika bati bazemereza ko harimo bitari kugenda je mbwene ibi byona biryaha 7 cautions cultural leaders on politics uyu mwembezi w'ebyo buhangwa kongo turombe bina no yeshere kokwe no gwere mbaju no jirota nangwa no bwakuba mahe nagwa gagambireho azana buga cegendesereze umusirikare kushangura yaho no gamba ko ini kibina you just reducing the army to a small thing amahigi angana ikintu kikuru munonga to basa gacero kagashere ko mukabina kebyo butegeki it is not proper ibyo biryaho budget government imposes national ID number for all transactions njyacharte noreba hati uzakora ikintu cyona no abine namba yawe ya ID njya you have already warenewing nshaboreraje atenki noreba ibari kwita national ID ine nini konkaine na namba enamba national ID number yonkai na yero ine digits nkamukaga no shaka kwetiningwa mnonga kanini hazata nabajangu it is going to become compulsory buri cyo kuza gukora umukugura no kuguza kushangara inamba yawe njyabi nakakwate no trackinga ebishoro I think matari kureta kitaraba yani so Museveni asks cultural institutions to sign politics. Chikaba. Chikaba. Cultural institutions ni ngokwa kutoka Buganda Kingdom, Ankole Kingdom, Bunyoro, Toro, Busoga. Themselves they are leaders. Aba ombahangwa bwabo bine leaders. So okuridinga tukabura mu politics. But every time I think you are right, by the way. You are very right. Hatoria, ayina bantu actually yabarinka katugaminka Buganda.
which politician does not respect kabaka in Uganda? Hata when government chi iriko beroho eyi this culture whatever like submit in hati nyewe ninza kuba ni mpagira government itakumpagira bwinshi ntakushanga nagira mu politics mu process watunga amajurizi you don't favor us, then you don't want me to take you away from the front. But I think it is challenging. Every time there is a challenge, nka COVID. Abembezi mbigambeho preach against twenda kurwana sobworo. Kandi the government mune gambiri imwe. Abanyadini abembezi mwena mikorokwe mukunga abantu. Please take part. Because you see, Charity, you cannot separate politics from day-to-day life. No man politics is determining uko kutura hati. Emishoro business yo no korra kuriya. Byono ko na banka na rone yo kuriya ati wazo banka ukashanga wa ya miliyoni 2 amagoba gizirarete na no kuba politics is determining. So at somebody yanaenda kukateiringa ninga kwenda kwiha chintu. Najya ngo ico ticawo. Kwa kugira obwire bwaka nka PDM edge. Kugira ngo abantu bamanyisiwe government programs. Mkuri ati kambuzi ati norengo hari umuntu naenda ngo ogambe cha kwenda orere cha Jules kambuze ngafara. Yes. Kabaka natera karuru. Yeah, he's a season. He's a season, right? Then how do you come to say ngo ataka zone politics? Kashba ba bishops they vote. They mean a lot. Maybe bajira hu bakoma but really toka ba rolling out on process. So I would say ekine kintu ato wabarana bakigama mu byegendesereze. Nubushesha nyensakare no shangano bagira ngo mwine role yo koreki. Kandi mba nimwe mwagitwa. Hati kutwakubeta batire yo atumukabe no mbahabaye. So aho muzei tinkwamya ngo ejo ntubasa ko bakityorere. Nato abatagambere but undercover ntwatu yento. Nangwa nyo chikusaba president ngo aremere umunonga deba denchi. Chira. Ame to reject identity politics. Bachimire ngo nabo mbabine bakwambago. Cyane kimanye ngo manyate ekitwantu tugamba kishana nene tugamba tokora mujurizi hira kumuzati nyoko nkabana bani nkunda mujurizi twakari akakazi atkafutana kampuranire nyuma deep in him obayina ninga jati nyo charte yaba tizira program atbireje te yabayo it is in you. So hatu wanjira ngo njenta anti nyori atana mukunda ningo kutanazayo no nakwandyo mbaye mujurizi imbanyire side yindu taking so even if we go to UK ndakunyanking Charles taine chakumanzo politics za exactly. So atuchana nechimanya Museveni urges army to reject identity politics no musirikaro kweto wa NRM musirikaro kweto wachi ningo rugamba titwa abaganda ningo rugamba titwa abanyankore nyowe. Let me tell you Charity, my concern is and has always been it is useless kugambira abantu kukora ninga kureke kintu konki in reality bakukikora because they byona biro mitu ya hevina kashikadura nazamba president Museveni nakana jangu wakata kubyenda nangwana I have talked to senior NRM cadres abakugira ngo yitwe kashikana shamuzayi referendum wero kuba kanoshani watiro kanoshani wabarya we are being pressurized by the foreign countries, the donor agencies nachi so the democracy ababo bakabata kugenda na ware nkora yabo hati emkorre yabo nujireba nujimanyi katutwira no bareba buba kabata kuchenda konga barabo kwesente demokrasiya ashobora haruma tupate politics bina bebingi bihayanda karuru hata babashobera no ijuka muhera bajangreka tubeyeho abakutwe tubeyeho kandi ko no kirebera no mikorre yabo no rengo bakabata kuchenda because you cannot say I was free with it ukasike kibina cyebyo utegekiri yo muri ciko rwabo kazamuka ruteganze. So now but anyways na opposition tujine so it is okay. So guna ya jati ndio NRM it is NRM mnet netutwara misher mnet vuger mnet twara imwe abaryo gwe ngunupu nindane yecwa DP ne yecwire mu FDC eryo kwe nayo ne yecwa kana NRM na yecwire na NRM na yecwire ongate kutitwara he entani so no kujangura de neryo mbutegeje
But that don't step chikuremesa kugira ngo yebaganise mu kwihaho yo actually chamani chikugereka manya kumko mtaka tondire butegeki mwayebaganisa hatu mbabwarema nje ndikumanyisa igongana bo mwamuyo mbutegeki mwayebaganisa munumbasa kufero tizoro so possible kasho fero kota bari abaryenyi babataka bukwasire no bakebaganisa mukare abakusigaraho baguma bakivuga ko kuba kucenda mujurize bari atina ibakuza koretwa how can we lose ababanje ngamujurize eje ni yentare sero kugira ngo borrede thanks yabo ya inaremeya impango yine inaremeya neco kurya hata abantu bakine cyo kurya Kungat mai bagana samtine byo kurya nora cyarteka erkepe buri umwe neco kurya babasa ko batakwatanisa kandi yejentani sayindi kugamba konga usange uri ryo mukaye abana bene bashoma ugata kwatanisa n'umumuna ryo mukaye abana bene bashoma ugata kwatanisa na mukuru we mwero obabare ushange bari mukaga konga byo umwe nakorebi konga byo umwe nekaye konga tubari abarukubi kuba batakwataniza nakaye karoka hwa ni challenging opposition ya Uganda nam challenging iti challenge itonde kagira mu magisi numukundo kuriya nomukija nomakanisa anje kamera mara sympathized with the party called FDC until unareba kanganchi gambire chi on set abantu batfurikiriza now you remember obwire ubane baza kuzomu karuru obwire ubane bakuzomu karuru we are finalizing the part kubaje kuzomu karuru hata karuru ako kiza mu amuriyati kija mu muntu and message seconded the amuriyati I did not like it from the start I had sympathy for the party now you are not part of the party no, I've never been in any party. Tukwaje kirejana ningamba omubuntu deep in yunje bakiriyo. Because I was wrong at what they were saying. I saw they had the right cause and so now kwa supporting amuriyati nangwa nyonyibuza amuriyati ganta kumwetegereza but njya tokunda bonka batwire nawe akandata nakaye karot karigire uriya n'umuntu. Now finally ati bamuhereza kintu njya ubundi bamanyambo shukura mu engineer shana mawe kwaheza manya muntu ngune moro manya moro hato mjiza to yarje na tandikeche nyowe kunaje kugira ndi ndeba FDC ati yacweka muharga mu anti kwa biro ryahora twazira na jana nkumbi twazira na nambwe no umuzumo ati guryo munuku nogireba they are falling apart also so najangwa hatu in opposition ati nyinimba nagamba kubi amani mbagi yako kujangu bakwate government bariyo ni batwanya kumira munonga nkomugiga kutahara nakajira kataka kumbiburi parents trained to curb teenage pregnancies charity ejo chikwate aboko ine yabichi bariyo ni bakura cingarukire okuchendeza enda z'abana parents trained to curb teenage pregnancies okuzibira abana babicho kutwarenda cyane tumwe tutambure nabo tubakwasire ko mu kwa ano equippinga yari equipped na bibintu nabimanya naho utanajato no tabahe wakarinda ubomezi bagende nabwo bagambara basigaza ngo rembugo kadataho professor anatera yotochi nareba how it's okay. You're the best empowerment I think no kugambira umwana mwica akamanya the do's and the don'ts akamanya when hata wamugambira the best one is at 20 years after your education ogumwana kakwa chiri ya myaka 15 16 17 nachine capacity yangu we have done that already but still barabiri tezor papara bo kubantu basabugwa ndi what has spurred Uganda's economy of an economist na handika EPS be yatubera EPS bashijamwe ejo rero yaho arihe buzo no buza ba URA study materials ni nzireba niyo no nzireba mbebe hanuya discovering Zanzibar who is beloved Zanzibar kandi bashija mu mshijo gunana amansaji ahandi urupapuro ruruti sirinje kumibiri tungade new vision no myanya yonera mu mpapura z'amakuru kandi oyuke cyo kumye cyo bakwita sting ugirondo ginywe akacupa nikagura sirinje kumibiri kongera mano koreje mirimo yawe ahorohona okay twaza kumuraho nsa kwantu garukana binji program ecerese simuka ni nkushaba ngo otakaragaho
byizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora n'ebindi bingi Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Oyu no mukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda so no kwenda customizing echo kubanza tubasa kufuna cloth ashagama yachendeza speed yo kutambura cyakabiri hagire cyahutaze misi kumunda ecyakashatu ebirungo by'umushagama ebikuyamba eshagama kwekwata byayongera kusinga ahita kwetaka so ico nico ebyo niyo kwasa kurugiriraho eshagama kwekwata okay yes konkashi mejade ne shagama ne cyara kwekwata mu bicwekaci. Yes. Kino kibuzo cyo nunga charity. So twineho ebitweke bitweta ngo biri vulnerable to clothes. Number 1 ife. Amaguru. Yes. Kugira ngo ubwiro bwinje nobwo kubyo mbasi ningo nkahi emikone turanireta. Yes. Uryasumu urinkahi. Yes. Kandi noreba emikono n'amaguru tibikusharinga shagame kwingana amaguru gabarishaga manyinji kusenga ki emikono na no mutwe so ishagame nyinji kwe kuza hansi omaguru ekijyamba kurugayo ziba masoze zikuba nizitambura wano utambura so hagira katezo kubona kabaho then clothes nyinji cyakuza kahe omaguru side yife aha kabiri no munda omunda harimo umuhango obugwa kweta vena cover ni guingana nka pipe umuhango ngo gushoroze shagame yarwo maguru gona nani yarwo byo munda yona gujakira kugitwara timo umutima yego now abantu abinji akucyara bakukira kufa sudden death kitararire abamwe babine clothes umuryo gumusomango ekikukira kutuma gwafuna problems again ebinagambaho kungana n'abantu akabali obese wene pressure mpango munda nanagambira abantu abinenda hati mushanga ngo go musaje cyakumancho byabata kuteganisa hati umuntu agutara hati gucutara umuntu akora ki cya clothes then clothes ishaga mejane rugumagure igisabu ngitwara kimumbe ushanga umuntu yare mwakwise mushahibiri ngo yafu kandi yatinga koko koro mwaragwe ko rireka sasura exactly niko ekugendesyo so amaguru then the next one no munda then the last one no mbwonko mbwonko charite titakuchira korerwa mukuroti wala umuntu yafuna stroke ngo musigo ngo kwigire tingu marato twaraga mbira stroke akatugamba hobuze so
kugira ngo ubwonko nibwo bwakozire clot ubwiro bwinji clot neko rwo umutima yes ako umutima nagwe kandi ejwe nagamba ashaka ngo kugenda mpara so twashanga twine ngo bubure bwo umutima urwiro umutima kibaga nimaza umutima tigusindika shagama obukushimira ngo gijaga kandi gisindika so nushanga guri just gujini ngo chiko gusindika ukache hata gwane gusindika ukache utakugisindika yo nango jene ko kushimira ngo gisindika atoshanga yaguma mubwire buri ngo umutima hatije hareta muki yareta mukoroti yes nano umutima gurwiro mu ndani gwagutire yes hati gutuma gwafuna clot then clot ejo eja ergo umutima igenda cyimo mu bwonko umutura ngo yagira stroke kongo so abantu abinje abakufuna stroke y'ubwonko nebetangira umutima of course twino n'abantu abakubasa kurwara imise yo mu bwonko musibwa cwanya gurika ninga kukigara ng'abantu abakubasa syphilis abine cholesterol gwe gukigara ko umusi umbwonka kongo biro winji stroke neretwa clot yatandikira umutima usinga mnonga abantu abakurwara umutima so amaguru omunda hamwe na n'umutima herera ombwonko royale tinkuchira kufuna ngumuntu ine clot yo mukono na hari munda omaguru ninga umutima bache munonga nk'abantu bakabine abakufuna accident for example bakafutaro mu kifuba clot ne basafta chombeha but rarely yes amaguru omunda umutima okay yes bayina kanakire ben hatinanye na uturebe kama nyanta gwichinyire basafera blood clot karaka kwikangira mu irwaro yes so iyo bwonko yo nemanywe exactly because iyo bwonko no marushara guterwa stroke na terwa stroke mecha ko surprise iyo bwonko te kwereza warning name no buryaho utine shonga bale bawashanyara side no ayikeranza bakutorotoro so ubwiro bw'imajya kugira ngo buyagira stroke then ko kulwa kureto mu irwaro itoticondo zatumanya ubu ayino musomo ngongo nigo gwigire ningagize clot yo mutima yagendera cyo mu ngongo so clot se ezo kubasa kumanyana n'umuka abantu abo kutureba ni clot se zikubazi umunda hamwe na no maguru so cyo kwanza cyabyona igi clot ko kumara gukorwa igazo musi ushangisha gameta tambanje so ozimba yes ozimba ubwira bwinji ko bari meseye kuguru no shango zimbiro kuguru ubundi kutina shonga hato shango kuguru kwazimba hasa nkuko nagamba abo jango ejiclot ni cyakoze go misi itweta veins eje kugaresha mu mutima hati no shanga ngo tukushasha no tani ko takushasha no tani ka kushasha ubuzimba bwaba bwinji bukatani kutegaza inyama z'amaguru nati so shanga wazimba warga waza Kampala nyinshi akari washanga kukwenda kuzimbire kurga kigere kukomka gomba mbure by evening na rento mbwe yatanga kuzimba then nchanchi masango hariho clot ko zirwe yahigaza umusi hati eshaga amate kurugayo byayangira kimwe Oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ningasho butunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwo hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okwayahayanira entebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro ece butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eci okwire entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera entunguka ikiganiro eci nikije kubaho urwo kubanza ibirabe na bishatu byo kwa
mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga zo kuresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje note emwe ashatu nishatu inshanje nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro oyine cyo uri kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji n'uburisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri sha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji n'uburisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hati zine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabata kubasa kuja kugikara bagato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubo kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyuko cyatera hari amahuri zaragamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje banza byo kurya batakizayo so tarafuteza obutoke tine mutwe nacyo n'ekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubundi no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim okwa mukagoko nitwisha kuba ntushaguze kiro nuko twagaruka tucyo munywano witu turi mu program ya system kandi turi cyo butunje charity nyine Vincent Mushuruzi kandi nebinje bire mgenda mu misho mu ihanga ukubasa kugira ngo turebe nibihe byakubasa kuba nibitutambira nibihe byakubasa kwa nibituremerera mbwa no munjerejo zakwa nshomerwa budget kandi on process Gideon Senyomo akiri okombataka okubasa kureba bateka ki ahar budgetage nibe expecting achi omur budgetage bombwe nibareba yo bata bambenda okumanya ihangare yo kuritsenda tambura ombikwate na budget na nagambire hwaha ngo nitu expecting kuba haraka center katirwe hahabwa na mugongo celebration zireza Matters Day then nagambira ngo naka center ka creative art nabo kariyo bagirango nakoba kariyo budget mbwenu abantu ni expecting achi iwe nananye nte turi muntu wetera mutochi tukaranziye y'ubucere kare tukareba what might happen on budgetage on process nyina ha Vincent Mushuruzi ibintu binakira ku bicondoza ku bicumi interzana no kumanya what happens there so naba nimbigambaho nyoni ingamba ndikwegendesereza hatuwe ahasigara ishanko wacu murekera bishi koko banoreba uko bitwire ogwiro bwinji Mushuruzi noza kushanga budget necera entasiya yitwine twaza kubara umwaka gona kukurungura tukaguta hariya noza kushanga ngo esente to expecting akoresa mu mwaka tubasa kwata kusiana hafu yazo ombetku bantwa ushanga pate mpango mbacyango baza kuba matunga amabanja okurga umuryabo abarukutuguza tinkumanya this time round orebere yoki well chinkweta nkechi I'm not a good yes konga teka ngo kigwire charity kandi nangwa I'm not an economist konga no kubari tukabarondoka bareta bona baza kwicaza ngo twine shobe twirinde twara consistently eshobe niye mutu gikozoro muringo ngo gumuyagumizamo okora budget erukwe yongera buri mwaka konka tutarukuhindura okuturukora ibintu kirebe kire kitine muga kandi kantuhindura muga byanga abo kuba no what I mean is wawe tukatwine this budget is going to be
of turi mu trillions none tukarga karo mu billions okuyabi rero mwako gwahwire this time yongire ne yongere of course buri mwaka. I'm trying to get the real budget for this now. Hati arechubuzo first of all arechubuzo bambagira ngo can the URA hit the target? Esente tuteka ngo tuba tutrade URA engwels di homu shoromani tu ataho ni nezibona nezireta kugira ngo eronde trillion za 25 ezireta mbosh tweteka mahanda kiyo kuzikamu mbantu kuzisya tweteka ngo tuzakuba tutungire intasiya yitu ni yejo 25 trillions abonye tusomera abantu budget ya trillion shanju na mwenda emyaka yonera bireho tubirangira abana bembashoroza sente kuzitunga kuzituretera baba binamana go kubasa ukusqueeze ingomba ntu miliyoni 23 for charta ine miliyoni emwe na planning embaga yo kubatiza kutahenzu no kusima aine miliyoni emwe konka warebe byome bakuza kutera wareba umutecho barese na decoration wareba tents na nibindi turiyo miliyoni 30 hatko kubuza charity wambye tukashiko ine miliyoni emwe oti ahabwachi no yoreka ngo muza gukoresa miliyoni 3 atabona mwenda nzikuruga hati charity ajati menyese mujuru za tumanye twara musimuka azagidiyoni yizira wishemwe atoreke abantu tujya kwakira amurundo gutwaga ko murembo rambara cyatatu umwanya wo no kongera kuganira na munongambarira yihangano manya erizoba okutankana shaha akuba abinji batangiye kuzo mu rugendo rukongo kutankana shaha mushaje 8 bakubana bashoma mbarira yihanga abo mwaka 2025 2026 ecyatatu umwanya wo murembo rambara to konja kuganira n'abantu batari bamwe na bamwe na munonga turebo go muntu wa burijo bituwe embarira yihanga najimanya embarira yihanga neha ejibinji nibajimanya ka budget erizoba no kushoma budget ndakusibize kanje nditonje bugana n'abantu batari na bamwe turi nkai amwanyo guturi ahari amahando kuzayigana Matters Church aho kushanga abashubuzi batari na bamwe na munonga nyenda tugane n'abantu aba abashubuzi na munonga abine ebakora oguno muntu waburije abinje tugambira amazina je nana enshonga yembarira yihanga amazina gawe yabanyeta Butamanya Robert. Okay. Mwabitabana Robert no kimangwe rizoba haro kushoma embara yihanga. Yes ni nkimanya. Okay. Ni nkimanya rizoba kune kushoma embara yihanga. Kandi ni nkitegereza ki. Okay. Kuba ihanga riteko kugira embarira yaryo. Okay. Kandi batushoborere. Okay. Ebyentunguka. Okay. Ebirukuza kurwa mu mbarira yihanga. Okay. Okutekateko cyawe no jani bacha kuchwachwa mu sente nkiwo mushubuzi embari yihanga ukabenenda ebeta naro kuchwa mukwayo kuriyo mburyo buri kiro mbwire nko nyon embarira yihanga nikirungi kuriyo mburu bukiri abo kubanagwe no mwaka umwaka gukwa haza ho gundi ebintu mwe bigumana bihinduka ebintu kwaguma bir constant ntate ko kubaho umwaka ugwahwire ntate kubaho umwaka ugundi kandi abantu bagumana ibengero bwingi kuba ko yongero bwingi kimanyisa ngo umuntu wote ababarire ibibarakoze se amarwaro nebindi byone bikwetagisa abantu baburije kimanyisa basanzwe igiyabe ry'embaga nebandi mwene yo mbarira yihanga ni koko kureba wawe inembaga uri kuteka tekero ubuginyi bwawo kubukuza kuba twagamba mbaga nkiwo ko mushubuzi okabe no inda priorities bazitenka yebinte entasi ekintu cyangwa umumbarira yihanga ekabeneza nkumu umarwaro amarwara ragari yari tigarukurunje munonga marwara abantu nabacyarara hansi imbaze mwene kiburabura marwara gomoga kuzirwishu amarwara rugaro konko bamwe ko rukuzayo shange imbaze rikuburabura bagamba ngo muzo mu clinics kata mpaho imbara yihanga isrampango munonga bakagitire akintu cyamarwaro warga marwaro kurasa hoki amarwaro warga amarwaro no kiteka of course hate no reba ngo abantu umuntu entunguka yihanga erukube munonga ibintu birya higura munonga na muno mune bikorwa mu Uganda hate bikorwa mu Uganda bakabire birya hasi konka kandi birya higura munonga kukira nibikuruga he
mbone kitangaza kandi n'ibintu nabyo biryo mu Uganda abantu mbone katurugire ngo nk'ibyenyanja ibyenyanja hato mu Uganda zo kurya cyenyanja kandi kiryo muri Lake Victoria hari amazima garanga ibyenyanja ne bya ruhanga kabitamo resources zo mu Uganda tuzina minerals zo mu Uganda tuzina kunkaro bijya kushanga kandi ito bitwine bitwa tuganyirwa mu Munonga kandi ito tuganyirwamo. Amazina gawe nibanyeta Butamanya Robert. Ogwe no mwami Butamanya Robert eshonge atutu mwanyogo turiyo mbashubuzi na Munonga aba bantu baburijo nyenja kwisa Erizoba no kushoma embara yihanga abache embara yihanga turagera ogumukoro gukuba guri omurukororo omurembo Kampala okugamba ambara yihanga abo mwakogu batiremu trillion nshanju n'ibiri trillion zizi nshanju n'ibiri nezo gukora ibintu bitarimwe na bimwe na Munonga bikwatine n'ebyamagara na Munonga bikwatine n'ebyamagara industrialization jet development kuko mwami yagamba kantu ngo ondijo mugambi na njya tugamba amazina nsenyumo Gideon live TV wose tugambe amazina gawe izo no kushoma imbara yihanga bitiyo imbara yihanga nkiwe nk'umuntu kumushubuzo ko munyambara no jimanya kujimanya ninjimanya kandi amazina mayita Joseph Kacinga onorugute wa Uganda Matters Church nko turi kukorera so budget yihanga ukujimanya ninjimanya kure ko buzi buburuho umushubuzi ningo muntu wa burijo ne munyigiriza Munonga abweshonga ne yongere ibintu bitemba kandi bibura kufuna na stable price nibishuma nibitemba kituma umuntu wabuje yangirizibwa abukuba ahiba kuregera budget ke kuzahigura ebintu ebi yongere bay dene cyakani itu nko umuntu umushubuzi urukonde sente acincho kushubuza umushoro mbagurega URL kubanja license kubanja manya income tax property tax ebyo ni byetagwa ki nibazenda ka sente ako hati kitumani ibintu byetiza yigu icyakandi tinkumanya umushoro gwihanga bano bugushoroza muringo ki product nemwe mbagishoroze mushoro emuntu nkama 20 nerwa yana eta mu Uganda ningarego factory mu Uganda nibagihoza echika mu store bagihoza mu warehouse echika dukanka bagihoza so ebintu byo nepuniga Munonga mwe nkabe ninjangu bantu budgetinga at least bachendeze mishoro umuntu wabuje base kwiganyirwa mwe bari Munonga amazina Kacinga Joseph tiyo ntonja kuganana na abantu baburijo okonja kugamba ambara yihanga nyunja kwisi yo muri bwa TVS okutanga na sha munana omushayi kororo nibakubana bashoma embara yihanga igibatiremo trillion nishanju nibiri nyino no ndijo muntu waburijo nashanga ari aduka tugabe amazina na budget yihanga ikitekateko cyawe amazina ne banyeta Kiza Francis ninzarwe mu district ya Chenjojo nyo ko munya Uganda ni ntekateka government sente nyinje kazitere mu agriculture sector ubwo kuba account 89% of Ugandans depends on agriculture sector both for food and income. So agriculture sector bakajikora modern ubuhinji no bulisa bakabutaha mutindo bakaleta honka factories zo processing ebituki manufacturing industries na processing industries ko muri ububwire bwo mushane bitoki byasa bakabisesano bakabipakinga bakabi exportinga bakabiteka mu mahanga gaheru tukaleka kushisha resources yuno wagama ko muntu waburije na Munongo mpinji no murisa warga mpinji no burisa ikindi kibabwe ndabo bongere mu sente kikabekereje mu technology technology niyo iri ku developing ihanga bakwata bakaleta ba investors okuruga mu mahanga gali developing Russia nka China nka America bakegesa bane bintu bya technology tukamanya tukekolera ibintu byaitu hano mu Uganda kukira kuzaheru technology ne kintu kikuru ni developing ihanga Munonga amazina Kiza Francis oguno mwami Kiza Francis enshonga yagama nshonga zo muntu waburijo nyinda tonje ganira na nondijo mushaha abashabemerera yagamba Munonga kincha teknolojia obuhinji no burisa obyo nibikorwa umuntu ogora kutandikirwaho enshonga nemba yihanga akumwamina ndagamba nawe yagenda konka Vincent na Charity sha munana dokwatiri yachoma TV West ne kwane kwisa ebi nebikushiraho konka nyenda kwizusya kangaro mu studio Charity na Vincent bagumize na program ya Simuka obo tukwerere kiro kiriya echo mbara yihanga Erizo
babare mnonga Gideon abatakabo twabarana bacenga kandi cyatugarura mu amani injira ngo wabareba bojo okuba bariyo mbatuganira mo yanjanga bate mbyamagara as a priority onijo yagamba yayongeraho na industrialization then chiza mnywani wanje nareba nagamba hari agriculture ya twikiriza ngo na twatemba na twashuma ibyo buhinje no buri saha ibyo turisa kandi bakagaraka bakongeserereza ngo nukumbaga bongere mu twani tukakorera kimwe tukashoboza bingi tukaryana na hero tukashoza nacyo tikaba beta abo kubantura ngo buhinje no buri saha niyo base mpango yitwetsimba. Yes, you are very right. Actually byo muyagamba and utanena n'abantu abagamba obusada buwareba abashuzi babirira no gukizo ndijo ndiyo managamba ikintu kugiro kwa kukitura mburizo icyo bakweta day to day life isi charity okubasa kuhendera kuona there is nothing else. Development is all about making people happy. Namasa yokore no jango ukatunga sente ukabura kumunonga hato gaterera owawasheme kuba haroje kukiro kuwabirori. But you cannot claim ai ngandi kuvimbwe mwana we tukaturu kubi hati ngabaje kongowawe izana bari umuntu kumwe obuntu barara Kenya muri mi hati now tukubasa kugira ngo hareho budget ngure nunji and when people out ground baneneshaya so noza hansi oreba ebintu byebirije if this budget was relevant how has it affected people? Joseph we yagira ngo bagenda bagerega benda ngo tugere trillions nkanshanje nibiri manyati nishanju nibiri n'upeka bucweko kuno ya hansi naho batorega ikintu kimwe bakiyahe imishore meronde nkamwenda hati ngwaho abonje tagabweringanire bakatushoroze kiringanire tukashukore se kirohe kiringanire we use the available resources then tugoma mu mbere jeje because isi cyari tutahira amabaga mingi no kimaje ngwembaga kuza kubanungi so about kugambira ngo yamara billion hariho parameters zo kurebera ukaje tumushaya akora imbaga nungi abantu bari umutensive yaberenganire ko kayabebunire yes tegire mu kudibura abantu bari yaje umushinkuri y'abanyangu dining zazirye abantu yabaretera entertainment karinganire rudizibate nangwa no bwakujyote byuma byabitari bihango konka mbaga yabone koko ryo nabasa kureta icoma osanga geneta nzihinda konka abantu bakujenga so ngabatece bazabaye canga uko abataka bahire balance dera hati twarya cyasha mwenda hati mbwe naho kuringa target yitu ya URA nibatenga tangu URA neza kurundana 1 trillion man cyo twantugamba buriya bakaba bagiye target ya 25 hati every year now next year tweturo Ngoshkena munanane ya 25 na yeke baremere batagishize buri yona ne no yongeraho nguje bazihe yimwe ati ko kuzagamba nabo cyo nani ngamba utinyesire nanga utintwara moto bunabasa kuzimba ngo ni ko ayibaza kashi yonyete yonyeza kwezi kubasa kongato kajo dimwesiro tunata kumba miliyoni nazo zabura ati chifubiro angazi kuburira kimwe naje cyarenga ngancho bakitarinka expectations kwiyaho now the problem we have is that ntugirega munonga hato mukugamba abantu tubagambire ibintu byingi bitangaza hacyaritenga hato kore imbaga umurukiko rwa muhera rugabemerumo ojo tinyesira abantu igana kandi we no reason tuza kumushashura mbweno creating impression abantu bajyango eje mbaga teka korwa gabushemi mbweno bagenda bajyango konkeje mbaga wogihire yigikata konke izeshana n'izinanga ubundi zigitano kugita why now Fiti toka bahura gumza. Arwe bintu ebyo twenobara. Nyori nyenda kugambira they are going to read the budget no za kuresente bakugambira ngo batira ko mu irrigation. Konko bazitahozira hizo kutayo. Mu irrigation ni rahi nabwo gamba tambuke nabo tinkozere mbaga ngakabaga kukubatuza otinyesere na nka Beyonce otinyesere Rihanna atwasamuka humura bishemwe bako bahatabwa yatoza naza kutanga pesa sara kajete ni cyecho twaza kugashanga na budget ya charity na yetaro kongo umuntu cyo n'umugambiro ko oreka ngo world class artists wese so finally esentizo bazitaro atugambe ibintu byingi kongo esenti in reality zitaro nico kurebera tutakwinduka konga ntushoma budget mpango
nzakwanza ugaruka niwe dere tuwatuganirira omukashonshele cyakagamba nitwe nzakwanza ugaruka na day to day tugaruka na Sting tugaruka na ba Swift Initiatives Limited aba Bright aba Budget Boutique nzakwanza ugaruka nabo katumure tahoka airtime ni wotuterre otugambire cyo expectinga on budget eruza kushomwirizo ogumeho Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multi-Purpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Ministry of Finance, Planning and Economic Development nemanyisa abantu mwena kwakuza kubaho kushomerwa budget yihanga ryonna 2025-2026. Omutwe gwa budget n'okureba ngu buli munyayuganda wena yagigahara okurabira mu buhingi n'obulisa omu by'amakolero okwangusa hantasya hamwe n'obutali. Omukoro nikuza kubaho rwa Kanoru 2012 by'okwezi kwa Mukaaga 2025 ahari Kololo Independence Grounds. Ebi byona nibikishibwa haba URA, CS Bag, Accord, PSFU, Siatin, UNICEF hamwe na Uganda Debt Network. Mbanya budget yawe 2025. Obadde okimanyi nti enkola section yasooka yakolebwa wano mu Uganda nga kati yabuna obusonda bw'ensi yonna era kati obuyiiya bulinze okubeera ku ntikko okugeza banana fiber hair extension brushes kuba engatto ezikolebwa mu mikira gy'ente calculators n'ebirala bingi mu mwezi guno gw'omukaaga amaaso gonna gali ku ggwe. The National Science Week 2025 ebbuse kuva nga 15 okutuuka nga 2 ogw'omukaaga 2025 ku Kololo Independence Grounds ng'era okuyingira kwa bwereere. Made in Uganda, innovation to market. Omwoleso gwa National Science Week gutuusibwako Science, Technology and Innovation Secretariat. Abantu bantungamo Rubare, Miramahill, Chitwe, Kabare, Rukungiri, Mutakaferwa Kashichini yo Mirakongere, Abab Hoteli, Rubare. Ebiri 14 byo kwa Mukagoku. Tarikana shayi kumizo mwabazyo. Abeshongozi nyamwingi abarimu Chosen Becky na Chosen Blood. Eno kapya hata gwetsulo nywele yansakata emigone ngweri. Hey, abantu bange abalungi mwenna abeerubale. Nze Chosen Becky mbayite ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeerawo mu kasiki keeki ne hero cha Radio West. Ngenda bakuba omuziki mwije tubeereho nimbalinda nimbakunda 14 omwezi ogw'omukaaga akasiki keeki ne hero kya Radio West. Hey! Chosen Blood. Tuliao akasiki kechi ni hero cha Radio West. CJ Champion, Kid Master, Rank Vibes, Man Lost, Vin Vado,
the Giants Band ba DJ bamani na ba MC bamani n'abana bine vibe nibaba baruho n'abahereza ba Radio West bona oktamu nshinjo mutwaro ojetere pate mpaka last okubukinga nebikushiraho tera note mushanzu 82 note mukaga ikubuna mushanzu nshanzu na munana. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. I want to go and go to Zorechirogua, Kampala. I've got Medrotex Americana live in Kampala. Kasara boy. I'm going to make a receive the shiny event. Several of them was Kwamkago Mako. Our new club Obligato, Bomber Road. I have sung in a Norvik Hospital. Octamum Karagunga, VIP Limit, World Tepim Makumiata, Can Platinum Temple, Million and Mayonka, Okra Booking Zrokman Sharaho, Zrom Sanjum Nanisatu, and then we come to Kaganamwenda, Shachuga Peps, TV West, St. Lawrence University, Aquafina, Inspire Africa Group, Night Breweries Limited, Tim Bakery, Starbucks, DBC Events, Shemi Products, Manzi Woods, SMP Tours, Wonders Beauty Products, Simbrembaras Kweshanja Obligato. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Rian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Noko twagaruka tutyo myano witu turukwenda nguniwo base kugamba nitwe ahanshonga ikwate na budget eri kuzakushomwa umwabazi yogweri izoba after lunch za kwatije garanje muje iwe cyo ruko expectinga aho kwenda batesente nyinji echo kwenda biho mu budget completely and also ebiru kutama mu muryejo budget yo kujotene zoko noko shanga byaba bitana biti nento nani otereze opinions zawe ahanshonga ya budget ningashembarira yihanga noti bir noti mwenda noti inamwenda niyo sumo yo kwasa futeraho ukabasaganira nitwe hello sebo Charte na mjuri Vincent. Yes sir, good morning sir. Mujobare program mazuma. Wewe bare kusima. Nyowe ndio umunyarwamasa. Nabanyeta ene. Twakwakira. Charte I'm back. Yes, you're welcome sir. Ati reka mbagambire mazima budget yange te kuyamba mu Uganda otyo budget eji ko kuza kugishwiza umureba ngo sente neza nyinge neza ku shashura mishara nuko bwagize members ba parliament abizire parliament ejo kashangwini cyangwa icyo tukora president acergayo ajiragire kera akori Riyare yanga nango we bartegekirege
konko umuntu waburije ariyo nabona turi kumuyamba wadetino businge itabateye simbiri kandi woteye simbiri bukongije mbakutera mbakushanga nkati yego konka ate abahinji n'abarisa tukushanga mu cyango yes yeroje ngate omwana bwe butazasembe omuhinja bataganye bw'amabuce bagarice bakagutema akatareke yona njire ngo mwana kugwire beyi nange beyi bwiraho mu Uganda then kuri abo bakashabezi beno imishoti budget yanga niyabarije abarkuimbija guma barkubi mpibeje kare waryamashawe bare kandi ntukunda abo kuba iwe turanotereze cyo ikurya mutuma cyenyine sente inyinzi nizugwa omishara kongana butukemishara ngo tuba bakucwamo ngo bayiza baragira mjene mukoreje mwenezo ngo nizifaki ndawacura sente nyinyi za omishara kushashura imishara y'abakozi aho kana bona uko babe bingi yes hello yes hello Oriosebo twahurizana nawe konka nakiri nako karkingi by the way budget neza kushomera izoba ishitwantu tugamba nyiwe the issues I have with the budget charity sente nebashere ko mbintu ati yo baje kwato kujinterpreting technical munonga by the way no bakwa bamba parliament abari mu ishengero tubakwetegereza makatire kurakare kiruma abantu bace munonga abakomanye wala kutwa muje kugira ngo ati murete sente tutayitwagambe ako bakwa nibazitaho technical kugira ngo bazukwa mbakoreke ibintu nojo tukare erekerabeho sente konka ahe sente serekire kuziraze gukora nuza kushanga sente ziriyo mu servicing ibindi bintu sente ziriyo mu kugira ngo hati mwenika waza kureba nke sente ziri nko mu furniture mbabikora tu technical cyangwa arabita arabicenge ngo kiyitsereza ngo ukore cyanje uzokwa hatacenga waza kubaranga sente eziyo mu entertainment miru z'abantu mu training mu hoteli furniture manyana baza kuruza amamotoka na nentambra yago inland travels manyama zutage motoka ezizo kwa norenze to bakosebwa very complicated these local MPs of us and let me tell you Ugandans twantu no muntu okto mu ishengero hatashebe ko atari umuntu wo muzana aba muri no mutora nabo kugira ngo argazeyo waba kubaka bagura marwa nabata kukinga kompurize sente zbazo muri so esente bari ya technical ranks nabashe umuntu nkomwe hotel rakasimu then tubaze hello yes TV West mwebare program eji webare kuboro hose bo twakwakira the number of change the get the sentungu ka kurdarba muri punga oh you are always there twakwakira yes mukuru mushuru nawo namwakura nakweta basebo so kacho agambo mwamu muzurizi budget ejenebere n'ibintu binge mu kwakuruza bwingi konka tugenda ngo nabwo babushobora abantu babyetegereze kandi nangwa cyo mu gambo mu yagamba ubuteshane wegibiri neberya higuru kandi nangwa twija tugeraho na ka element ka supplementary budget namunomo no mubwiro bukuza kwija yes so mwendeba ngo budget yihango butosha nuba bagiplaningire ekabeneye marira konka mwenu kakwijagira n'izindi sente zaza meza kwa batabaririre hate sente zihanga zongera kusa okanyo muki area z'infite kateka budget shingane neranze mu byo buhinji ko kumwagamba koranze mu byo amashomero nangwa na n'ibyamagara rero bonde twayongera tukaranza byengudo n'amashanyarazi hatecho kitabe nchongera kuyamba umunyarwanda konko bwiro bwingi atakenta karumu nako kureba twatambura mushobora heri yihanga twayongera kubundi kuza kujara amantu yenda kuza kutayayira ubundi mwanya kananka so implementation ya budget ni tubataka giciririzemo ahabo kuba bakizire tukagishikiriza yego konka nishaba abanyarwanda bategya amatuba buri kimwe rero bundi turebe kirarije mu konka twebuze umucanga kitfija yo ki yes abaranga cyanga ryanje yabare mnonga icereze centunguka mukama gutera umugisha bitwa n'intekateka ngo nahiza kucumanya ngo abantu budget mbajimanya
mbamanye cheshime kwa nebejende mbamanya kuba sasa ato waje umuntu yagure tunama kumusasa na yagura we people know because if you say that erihango bucyo ikansana na munana no kweyongera tujye mu bwingi no burisa that's where we should see money going mu bwingi no burisa because no turi predominant y'abahinyi n'abarisa twena kongati kumira kugira ngo ubungu tukorwa mwagura culture uje no zangu industrialize hata batakurisa batinende binayiba king so essentially semekuzo muri yeje akancho twemeriyo it's our backbone then umbyamagara bantu mwe twatakubaza kugira byamagara umuntu omwe narwara bamutwara here essentially kumugenda ngo agiye kuraguza no mwafera yo no kotoro murambwe gwe nzibasa gukora ibintu binjo mu marwarra twate sente njo mu byamagara eventually ntuza kusavinga sente sindika here kuraguza abantu bace mununga kwa barwiri so echo nchukuru ombyo bwegese ako bwegese bwabuterire yo no buzandaho obwegese nibwo bukore ntango ya burukindo aba bashomaje nibasoro vinge bizubu kwali butegana sensejo ebyo ne bitwegomba they can rule cause of agriculture. Oh hello Sebo, yes twakwakira abazina nibagita ngo begirva yes so looking forward kureba budget neshomerwa anishaba mu manyisa ukacha kuba injuka Uganda bakandi bajibanza sente nyingi mnonga so ikabane eba predicted kuza omu debt crisis so tantara budget ne kushomerwa how is Uganda ready to go through all those debts and facilitating its budget? Okay. Thank you so much. Now, I don't have the actual figures. Nyimza batubanza singizinga hiyo. Konka ombekwate na necho kusolvinga ibanza lihanga ntwara ko munonga kandi tuciyo ntweguza. Tuciyo ntweguza. Twine ntango eri kubasa kubugabugana na ibanje rutwa twe. Hatu no turiyo tugambe budget ya 72 point something trillion. Nichena ngo yeboneke ngo kujirota. Dero hatubanze turwana amabanja ko amabanja gutwinego haturiyo ntuza kweguza kujirota kandi ogwena no muryeje ituriyo ntubara nayo hari hibanje rutere tweguriza hatu wabarangeze sende tugamba ngo twineho turabe twineho zenyini wabare sende tuzakurgaho kuzo mushashura amabanja ntuba turinga basa so someone's reasoning was like ahabwenchi ezese kuteka ngo URA nebasa kuba nzo yaronda then nanobundi bucyo bwakubasa kwambwe abonye takubudget yinjira ubwo buruho bukagwa mu kintu kimwe ngatukama ngo cyo twatwara twaceka tutegisire mu mabanja turacendereza appetite yitu manyi wamanyire kurya ekivune cyona wanogura kiri ibintu notarari twaza kumura abanyoni bitatu bakurga hakcara kwa busisiro yashira harwiji akireke twakariya konka muzo mu day to day hariyo mu kijungu mugore bintu mukwendo makaganyu kikamera aho hanyuma ya Ajipo Motel aho mu kijungu roundabout no hari day to day branch yo ko tungecho rukwenda chona na kwa nyuma no jakwa no baje kwa nyina no kubamanyisa ba bright suits umuchombe kora grand they dress us ubashirira bakujwece sutunungi munonga z'umutindo bright suits omula grand building omurumbarasite reka twakire